Unapotazama maamuzi unayoyafanya kila siku, hata yale madogo, ni rahisi kuhisi kwamba wewe ni mkusanyiko wa vitu vinavyopingana. Kwa nini tuko hivi? Tunaweza kutumia kutwa nzima ofisini kusaidia wengine kwa wema, kisha tunarudi nyumbani na kufokea mwanafamilia bila sababu ya msingi. Tunajitahidi sana kuwa wema na wavumilivu kwa wale tunaowapenda, lakini tunajikuta tukitamka maneno ya kuumiza sana wakati mbaya zaidi. Tuna uwezo wa upendo mkubwa, lakini pia ukatili na chuki. Hata Mtume Paulo aliuliza swali hili katika Warumi sura ya 7 mstari wa 15 akisema, maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo silitendi, bali lile nilichukialo ndilo ninalolifanya. Kwa nini tuko hivi? Katika mfululizo huu mpya tutafunua kile kinachopatikana kwenye Biblia na tutatafuta ukweli wa asili yetu.